Енді бірінші жол көріп отырмын. Hadi yapalım. Аябай кубанып атабыз. Рахмат ушунчалык балдарыбыз бар экен. Элибиздин улчу курук эмес экен. Жакшынакай балдар кыздарыбыз силерге ийгилик каалайт. Кудайым берекелүү өмүр берсин. Өмүр берсин. İşinlerge rivaj versin. Hiç kan bozmoguna. Önü ösüp yürü vergile. Kırgızistan'ı ödüyorsun, gül diyorsun. Rahmat. Kıç bolgular. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat. Tinchlik bo'lib tursa, stabillik bo'lib tursa, bundan Rahmat yeğenim, kan bolgular. Ekonomika o'saveradi, ellikka o'sha yaxshilaveradi. Kıç bolgular. Başыңа таштап Mayli, rahmat. Rahmat, yaxshi. Rahmat. Ba'zi shaxtlar tuzildi, yaxshi. Заманбап аппаратуралар менен камсыздалды. Bu yerden birinci projemize geldiğinde şu kabinete girecek. Bizlerden Zamanbap müziğine tekşerilir. Balanın hastanesi tekşerilir. Sıcakta uğraşlar olarak. Eğer de bu yerden asma bu krestadan oturulur. Asma oturulursa. Bu yerde 6 bölümleri var. Bu şunday normal fizyologik eroz bo'lganda shunday mnogofunksional testlar o'tirib olib içine girip oturup hazır uçurda hıkmalar var. Gelir ayarlar anlamlı her hıkmalar var. Normal fizyologik eroz bo'lganda. Nima uchun bor? Vanna. Vanna'da su var. Var mı? Ama olacaklar sana böyle. Reanimasyonda stolda koy. Kaçağına örülgöndür. Onun matrası da cıvılık gerek. Olacaktan da cıvılık gerek. Bu yerden vitamin D var. Sarmış koltuğu. Bir gün bizim takılatçılarda çenek var. Temperatürünü Ocakta prikravati monitör koyuyor. Hazırda koşutuyor. Salmamız lazım. Orada elektronda yası gelip saltırıyor. Denemiz bu kadar şampiyon. Kaç takılır? Bunun cüreğin soğuşu var. Tenanda radyoda parok sesini ötüründe sağ anıtalar. Bir momentde qancha qabul olsa? 31 momentde 6 paralel roda bo'lsa bu sutkasına 6 ayımızı kalmasa 36 rot sutkasına kalmasa. Sutkasına 36. Sutkasına 36 töreğin degende olmalı. Bu yerde törek bütkönden keyin dinlemenin mala çoğu yerden 2-3-4 gün şu yerde özüne kavuluna gelip 4 yani 3 nömerlik var. Her bir palatada sanucul var. Tuvaleti bilen. Bucakta da kavuşunda. Bucakta tuvalet. Arkayına tuvaleti var. Duş çok ekan da. Duş bir Duş bucakta. Başka koldan bir yuv. Bıçakçılar değil. Bırakmaların değil. Maskaların değil. Operasyonlara girişir. Bu hareketinde güç organları camı bu narkoz bileti bana var. Dışanyası trupkalar ve narkoz belirlediği işleri var. İskusu dışanyaların kamsı doğru çabaları. O Nimetski vardı. O Kitayski vardı da olduğu. Bu yerde patologunda Атаев система, водяная подготовка кровь, аварийно тазалай и обязательно именно уж операционный поле var так тазаланды. Уникалды система. Bu bolsa bu da unikалды жабду. Bunu Rojenica'nın
жерге алып келіп жатырсыздар. Buдағы мұнтайлар егерде жаңағыдай 2,5 килограмм шейін төлеп қалса, мен алып ушул отделенияға келетін ушул жерден 2,5 килограммға чейин жерде бағалайды. Içinde бүт давлениясы чейин тұрған аппараттарының иштекендер. Барын подключать етілейін. Сыртынан қарап. Жүректің соғышын, кислородтың бүт данныйларды монитор көрсетеді. Портативный УЗИ аппарат. Одағы мына передвижной, егерде керек болғанда, оның қайдындағы, дененіңдағы заранее состояние, қимылы, активностьтары. Бұл жерде де реанимациялық столиктер бар, инкубатор, ИВЛ аппараттар, бүт мониторлы, реально және Районға қойшымыз керек екен, район Bunları yapılan animasyası. Bu şirurgda tuzağa girip, bu yakın radyal kaçışın işi, bunlarda kuş aletleri var. Burada adlarının iki operasyonu yapılır. Burada keserler için fizyolojik olmalıdır. Burada da dikkat narkoz aparat. Avtomatik şekilde murun yanında narkozdu iğnemeden misal için akılın sahip dozasın anesteziyolog özü kılsa hazır bu avtomatik vaktin veresin 15 minutada bunday dozanı kirgizesin dep turup bu жағынан дыханиясын камсыздап берет. Бұл болса ушул аппарат иштеш үчүн өзүн кислородный генератор деп коет. Бул жерде дефибриллятор эгерде кокусунан аяктын жүрөгү токтоп калса, дефибриллятор менен кая жүргүзүп койсо болот. Өзүңүздүн хирургтар барбы операцияга алып Бар. Реанимациядан чыккандан кийин ушул жакка жаткырылып, врачтар бүт мониторлору бар, врачтар болсо, врачтар терезе жаатында мониторду карап, самый последний модельдеги оборудованиялардан детский больница. Авалия, бұл жақ детский больница. эгерде травмалар буту колусуна болсо, напротив рентген бар, эгерде манипуляция керек болсо, ушул жерде жардам көрсөтүлүп, үйгө жүрөт. Обучениясы аябай минимальный, ден соолукка зыяндуу почти жок. Стеналары барик менен обработка кылган, защитасы аябай цифровой. Бул жерден мынау принтерден снимок чыгат, азыр пленка эмес, кагаз снимать Аларда хирургиялык балдар эмес, терапевтический да балдар бар. Ошолорго ойноп бири-бири менен таанышып, больницага ичине оркой больницалардан келип ойноп. Гастро, мисалы үчүн баягы жутуп туруп, ашказандын ичинде жылат 12 чейге чейин киргизсе болот. Язва, эрозия, гастриттин баарын аныктайт. Кандын биохимиясын 26